Najbolji savjet koji većina ljudi ne zna, nema veze s izbjegavanjem škroba, šećera, biljnih ulja ili propuštanjem treninga. Radi se o nečemu mnogo čudnijem. Zapravo je riječ o nedostatku jednog nutrijenta koji se klasificira kao neesencijalan. Objasnit ću vam zašto je to tako, jer je on zapravo vrlo važan. Za njega čak ne postoji ni preporučena dnevna doza, ali prema ozbiljnim istraživanjima potrebno nam je oko 15 grama dnevno. Naše tijelo proizvodi oko 3 grama. Prehranom većina ljudi unese između 1,5 i 2 grama. To znači da nam svaki dan nedostaje oko 10 grama ovog nutrijenta. Koji je to nutrijent? Glicin. Klasificiran je kao neesencijalan samo zato što ga tijelo može proizvoditi. Svaka aminokiselina koju tijelo proizvodi smatra se neesencijalnom. Ali nitko nije postavio pitanje koliko nam zapravo treba. Evo što trebate znati. Ne unosite puno glicina kada jedete meso, jaja ili ribu. Većina glicina dolazi iz kolagena. Tu nastaje problem. Nekada su naši preci jeli cijelu životinju, od nosa do repa. Danas to više ne radimo. Jedemo meso, ali ono je vrlo mekano i sadrži malo kolagena. Prosječan mekani odrezak sadrži samo između 1 i 3% kolagena. To je vrlo mala količina, a čak 30% svih proteina u našem tijelu čini kolagen. Pitanje je, odakle dobivamo kolagen? Pa zapravo ga ne dobivamo dovoljno. Glicin je temeljna aminokiselina. To je najmanja i najstarija aminokiselina, stara oko 3,8 milijardi godina. Jedan od najcijenjenijih nutricionističkih znanstvenika na ovom području, dr. Alan Jackson, sa sveučilišta sa Southampton, napisao je da postoji 20 aminokiselina i da bi samo 3 trebale biti nazvane neesencijalnima. Glicin nije bio među te 3. Mogu vam odmah reći da 95% odraslih kronično ima manjak ove aminokiseline. Način na koji tijelo upravlja nutrijentima naziva se trijaža. Tijelo prvo raspoređuje nutrijente za najvažnije funkcije preživljavanja, a tek onda za manje hitne potrebe. Ako nema dovoljno određenog nutrijenta, tijelo će ga koristiti samo za najvažnije funkcije. Prvo su na redu crvene krvne stanice. Jedan od ključnih faktora za stvaranje hema, proteina u crvenim krvnim stanicama, jest glicin. Bez hema ne možete prenositi kisik i umirete. Sljedeće su DNA i RNA. To su nacrti prema kojima se stanice obnavljaju. Bez DNA i RNA tijelo ne može opstati. Ako je okruženje u tijelu narušeno, sve ostalo pati. To je zapravo poput akvarija. Ako zagadite vodu, ribe se razbole. Možete im davati najbolju hranu i liječiti simptome, ali ako voda ostane otrovna, ništa se neće oporaviti. Tijelo funkcionira kroz 10 glavnih signala poput inzulina, kortizola, upale, kvalitete sna i funkcije crijeva. Svi oni utječu na to kako se osjećate. Ali uvijek postoji jedan signal koji je više poremećen od ostalih. Dok ne popravite taj problem, sve ostalo ostaje blokirano. Sljedeća važna stvar za koju je potreban glicin su žučne soli. Bez glicina ne možete stvarati žučne soli. Žučne soli pomažu razgradnji masti i apsorpciji vitamina topljivih u mastima, poput vitamina A, D, K1 i K2, kao i omega-3 masnih kiselina. Također, sprječavaju rast mikroba u tankom crijevu i pomažu u prevenciji bakterijskog prerastanja tankog crijeva. Sljedeća važna stvar je glutačion. Glutačion je antioksidans u jetri koji pomaže razgradnji toksina. Svaki put kada pijete kavu, alkohol, jedete nezdravu hranu ili ste izloženi toksinima i konzervansima, glicin je potreban za stvaranje glutačiona. Ovdje tijelo počinje štedjeti glicin, ovisno o tome koliko ga imate. Zato neki ljudi imaju slabiju sposobnost detoksikacije. Moguće je da jednostavno imaju manjak glicina. Zatim dolazimo do GABA-e. GABA je neurotransmiter koji djeluje kao kočnica za živčani sustav. Pomaže vam da zaspite i opustite se. To objašnjava zašto mnogi ljudi imaju problema sa snom, tjeskobom i nervozom. Što je s hiperaktivnom djecom? Nizak GABA često znači nedostatak glicina. Koliko djece danas jede hrskavicu, kožu ribe, pileću kožu ili juhu od kostiju? Vrlo malo. Imunološki sustav također ovisi o glicinu, posebno stanice zvane makrofagi. To su stanice prve obrambene linije. Kada makrofagi umiru, oslobađaju glicin koji pomaže ugasiti upalu. Ako nema dovoljno glicina, upala ostaje aktivna. Mnogi ljudi završavaju na lijekovima, a zapravo im možda nedostaje glicin. Pogledajte koliko ljudi prerano stari. Ako imate ograničenu količinu glicina, koža ga neće dobiti jer nije prioritet za preživljavanje. Kolagen u fasciji počinje opadati, tijelo gubi oblik i tkiva se počinju opuštati.
Te tkive postaju osjetljive na ozljede, osobito pod stresom. Dolazi i do gubitka hrskavice. Ljudi to često nazivaju trošenjem, ali je li to stvarno jedini razlog degeneracije zglobova i potrebe za umjetnim kukom? Kosti također trebaju kolagen. Većina proteina u kostima upravo je kolagen. Osobno, u srednjoj školi imao sam vrlo krhke kosti. Prehrana mi je bila katastrofalna. Jeo sam uglavnom nezdravu hranu i imao mnogo prijeloma, ozljeda i kroničnih upala. Već 28 godina imao sam ozbiljan artritis u prstima. Imao sam velike probleme sa snom i često sam bio bolestan. Bio sam ozbiljno deficitaran glicinom jer praktički nisam unosio kolagen. Nisam jeo iznutrice ni dijelove bogate kolagenom. Jeo sam samo meso i jaja. Arterije su također gotovo potpuno građene od kolagena. Razmislite koliko ljudi danas ima problema s arterijama, visoki tlak, začepljenja i bolesti krvnih žila. Za zdrave arterije potreban je kvalitetan glicin. Krijevna sluznica također treba glicin. Zato su juha od kostiju i kolagen odlični za oporavak propusnih crijeva. Ligamenti koji povezuju kost s kosti također trebaju glicin. Nekad sam stalno izvrtao gležanj jer moji ligamenti nisu imali dovoljno snage i stabilnosti. Glicin je potreban i za kosu i nokte. Mnogi ljudi ne shvaćaju da kolagen u prahu može pomoći svim ovim funkcijama u tijelu. Možda nećete odmah osjetiti bolji imunitet, jače tkive ili bolju detoksikaciju, ali sve to ovisi o glicinu. Ovo je savršen primjer kako moderna prehrana više ne odgovara onome što je ljudsko tijelo nekada jelo. Nekad smo jeli cijelu životinju. Danas biramo samo mekano meso i izbjegavamo hrskavicu i kolagen. Meso je bogato drugim aminokiselinama, ali siromašno glicinom. Jaja i riba također imaju malo glicina. Čak i ljudi koji jedu samo meso mogu imati manjak glicina ako ne jedu dijelove bogate kolagenom. Vegani često imaju manjak glicina. Mnoga djeca imaju manjak glicina. Starije osobe također. Najbolji savjet protiv starenja: ne preporučujem uzimanje čistog suplementa glicina. Preporučujem više kolagena iz hrane. Koristite kvalitetan kolagen u prahu i dodajte ga u kavu ili smoothie. Ali pazite da sadrži vitamin C, jer kolagen ne funkcionira bez vitamina C. Nadam se da vam je ovo pomoglo, ali ako uzimate kolagen u prahu, on neće imati pravi učinak. Hvala na pažnji.